Madam. Uvuga jewe? Ko ndi kubona umeze nk'umuntu uri gushaka taxi. Ndangira ahubwo aho ahayiza izi rusange. Ahubwo injira bo tugenda ubu tujye kugenda mu kanya. Akira akajere. Mana ijuru nisi. Ndakubwira. Mvuye muri yagari yo hirya. Ndaburi imodoka. Ntabwo zuzuye madam, imodoka wonzi fazo muri yagari. Zuzuye zikazuzuyemo n'abanyabugo we wumva no kwinjira mwa hana wowe ni kubera numvise ingene uvuga nyene. Ni icuri kurambaza n'iki. Ntubizi ko ari bo badikuba. Barakwiragiza nzijya ngwara zitandukira. Madam. Abanyabugo bari gukera kwiza. Ubona niji umpaye. Iyo ndayihabwa n'umunyabugo. Ahubwo nari kurambarana ngantara nayo. Ariko madam. Ubuze ko umuntu akorebye kuntu uri umugore mwiza wijigija akumva amagambo akuvamo atanabigukekera koko. Ubwo rwango ku banyabugo. Nakakeneye kuramba. Uranyumvira. Injira twegera mu modoka. Safa twagiye? Twagiye? Tunapata mwingine client. Karibu mama, karibu mamangu. Niliona kukia mikono wazi nikaona itawezekana nikaleta zingine ishi. Mama na wewe nikupatie twende. Uyu munyabugo kazi. Aba bantu bariko bakwiragiza ingwara ahantu hose muri aka karere. Nawe ukaja nakazi kawe. Je ntumbaze. Sasa mama uko nasema sikusu. Iko sema kusu mama. Umva ibyo bintu ntabwo bigukwiye. Urabura kubahiriza amabwiriza dusabwa n'ubuyobozi kugira ngo twirinde ibyorezo ugakomeza urwango gusa ngo abanyabugo nibo bakwirakwiriza indwara. Ubu si yiji gutwaye iki? Ese ko wayinywe wabaye iki? Uretse no kuba iyiji yampaye nkayiguha ari umunyabugo wayimpaye nkayiguha no gukorwa korewe hehe ibugo. Mama sikia nikwambilishe ukweli. Ugonjwa inakamataka kila mtu. Sasa inakamataka kila mtu nikishakia yache mtu murejo. Ate kwe weye awezi ikwepa mamangu. Urakomeza tugende cyangwa twigendere? Sigara twigendere twebwe wowe uje gushaka indi modoka.